bergen, yaşarga küç dert birgen, gitsindir o muhabbet. Sağınğanda küllerde jidi köklerge iltip adaştırışı, edem balasını şaşıp yaratırga mecbur etüşü. Bir-birisini üzülüp yaratkanlarını ellen indi süpürüp işler bilen beylep duruşu, ilahi bir mucizedirsin muhabbet. Yürek büründen urgulup çıkan muğlu bir şevsin muhabbet. Şeşlerimden sipab isken şilmelle muhabbet. Sarı sabışlarga salgan simmelle muhabbet. Tünle düşlerime girip yıklarımdan irkelep yatışı simmelle muhabbet.
Жер yüzündегі bir-birsini üzülüp yaratkan parlar gül birge yaşasınlar idi. Amin. Şolay bulsun. Can diyecek dinmeyinem tümül kıyaşam bulutsuz günlerim cırcıdan kaşam Gül birge yeşil şırlak sandığı aş bulir Arlı aş bulir uynap durmuş bugünde Gül birge yeşil şırlak sandığı aş bulir Arlı aş bulir uynap durmuş bugünde Sen benim zifa koyalım Dallarga, güllerge, dinle bağlarım Gül birge yeşil, şırlak sandığı aş bulir Arlı aş bulir, uynap durmuş bugünde Gül birge yeşil, şırlak sandığı aş bulir Arlı aş bulir, uynap durmuş bugünde Can kisek sin bilim Bağır kisege Ağladım birleşir yaşa hesabı Gül birge yeşil şırlak sandığı aş bulir Arlı aş bulir uynap durmuş bugünde Gül birge yeşil şırlak sandığı aş bulir Arlı aş bulir uynap durmuş bugünde Gül birge yeşil şırlak sandığı aş bulir Arlı aş bulir uynap durmuş bugünde Sandığı aş bulir uynap durmuş bugünde Gül birge Hayrat Hamidov Hayrat Hamidov Üskö sikire zarazı Бұлай да қорқып өткен, бір яқтан төші қорқыта. Мұнсы үске секіре. Төші дегеннен жамағат, залда төші білен яшауші ирлер кеулер бар ма? Ой, бра, барды, болмас инді де. Ей, біскен кейлер, бишарақайлар, жаққына шулардан қошып yol итерге келгенсіздір дейбі. Әлі мен гіне интеген мекен дегенім залда да барлар екен. Міне,
Siz abay kişi bek bıyık oturasınız. Sizin köşkünüz yerip geldi mi? Yok mu? Yerip geldi mi? Значит, daviri yok. Şambayı katının yertip jibergen. Guleyt itesin. Ne için degende mene kişinin imi ir kişinin oldan şeşi kıyılsa ol guleyt itken kişi bulayken. Emine ortadan kıyılsa ol boşlu kişi bulayken. Emine boşu bütünley pleş bulsa ol boş bilen guleyt itken kişi bulayken. Aha, zalda pleşler köp. Cemaat köşkü degenden әлі bir күнде өзіміздің көрші ире, өзіміздің тіге 8-ші микрорайон тоқталышына басқанда бүттін өткен трамвайларды үбіп тұра. Янына келдімде нишеп мен айтам бұлай кіші күлдіріп тұрасың. Жауит брат шатлықтан дейді. Ненде шатлығың барсың мен айтам сені трамвай үбәрлік. Өткен шимбе күнде көшімді трамвай топаған қойсысы екенін гіне білмеймін. Шуңа барсын да үбәмде. Cemaat buna benim de bilgenişe köşüm var beyt. Minnen de beketlik şey yok. Tüşe. Tüşe'nin totarşası nişik bilez misin? Tüşe bulayken. Buna benim köşümün ismi Kebire. Minanı yaratıp uzitip güne Kobra deyip jirtem. Потому что настоящие татарские измия. Әлі бір күнде билімді қозғатып врачқа барғанын. Врач меңарға жауит бұла ерме. Yılan ağı sürtürge kirek bilin edi. Qaytıp kirgen ongayga kulmagimde ko'tarib köşümden birgine tükürttüm. Первый степени ожог получил. Arkamdagi jünleri bir kat dirisi bile suyulup kına düştü. Bana cemaat köşe degenden nişik zırlaylar ali. Dostlar şarap hatınga bulmay yarap deyip şulay mı? Şunda jır var bit bir bizin kalıqta. Mine minanı köşküge bulmay yarap deyip zırlar idim. Ne için deysiz? Mine benim köşkümü nerse işlesem de nişik işlesem de yarap bulmay. Bütün işimden kayıp tapıp kına tura. Her bir günde uz aldına suylanıp yerey. Bizim ide iratlar yok idi. Bizim ide iratlar yok. Kaşıp pişaklar utbey it duruy başlasan canın şığa. Bu sözlerini bir 50 tapkır kabatlağandır. İkinci günü malay irten taң bilen turdum da bütün kaşıp pişaklarını köşüm kurmaganda utkendep koydum. Bir günü bu kuhnyada kaz duragan jerinden akırıp jibermesin be. Hatım bilen atılıp kuhnyaga kirsek Qonga batkan kolum benim burun tübüne kitirip tirep tokmaklı şılay bu. Qarasam cemaat imam barmağının yartısını kesip ırgıtkan. Min eytem barmağını keskençe tilinin yartısını kessen. Lutçı balar ya. Hatım bilen uratıp aldık da yuvatırga kiriştik. Hazır beylibizde hatır ayta. Barmaklar saydı ol. Hazır barmak şipuha analı kesilgen kullarını da yalgıylar hazır dey. Min eytem derse kul derseydi ol. Ana min eytem bir gün televizordan kursettiler. Amerika'da min eytem kesilgen başını da yalgaganlar. Köşüm mene akayıp qarap ekiyat söylep durmaya mı? Mine senin başını kesip kiri yalgap koyarga kerek dey. Hatır ayda beni yaklarga kirişip yok idari, ekiyat tügül, hadir meditsini bütün kesilgen aksalarını da yalgıydı. Şulay dedi de barmakını izlerge kirişti. Tege turalgan qaziti arasından topmagaş idenden izley bu. Cemaat qarasam şul vakit üstel astında iki gözün maylandırıp meşi otura. Ellem min eytem bu barmak isegin meşi auf Wiedersehen biken. Olay desen bizden meşi ağulay bir aşamay. Üstel yanındaki urundık astından taptım deyip köşüme tutturganım ul kos tepiyinin bir kisege bulup çıktı. Köşüm mine sen nerse benim kuluma kos tepiyi yalgatırayım mı deyip teki kos tepiyim benim murduğa şepedi. Ezdi tırgaç taptık cemaаттagi barmak kisegin şup şilegine ışıp barıp düşkan eken balay. Nep televizorlardan kursetkenşe, vrachlar kuşkanşa işledik. Barmakны sterilni marlığa türüp, haladilnikning marazilnigine tıgıp koyduk. Iskori şakırttık. Kazanda iskori tecrübi bit ol cemaat. 3 saatte ötmedi. Kilmediler. Köşüm haman akıra jılay. Tezgine malay özümnün eski Jiguli'imni qabızdım da alıp gittim köşümde balitsıga. Tiginde bardık, balitsıga vrachlar barmakını beylediler. Emmedelekin bizden cemaat bilesiz yok muydu? Kazanda iki strindigine barmakını yalgıytırgan, kesilgen eybirini yalgıytırgan kliniki yok iken. Şuşu barmakını 24 saat içinde yalgatmasak barmak işiri başlı iken. Uşitkende cemaat buna kurşı şehirge şallığa barga kirekti.
Шошондай тұманлы, жилі, буранлы күн самолетлары да ұшмай. Тезгене малай өзімнің Жигулиме төшімді отырттым да алып кеттім шаллыға. Шамғына Жигулимні ең соңғы тезлігінде қуам, мен айтам тезгене шаллыға барып жетіп. Тезгене төшімнің бармағын ялға талсам, төшім маладис кеу деп айтам етінде. Мақтау сөздері көптен іштірге тілеп жүрейім. Барып жеттік шаллыға жамағат 5 сағат дегенде врачларыны көрдік. Барып жетуінде жеттік. Врачларын да көрдік. Әммә бит жамағат бармақ Қозанда холодильникта тұрып қалған. Төшім тағын тоқмақлы жылай башлады. Юрий қалдырған соң синаны заразы ялғаттыр үшін жүрбейсің сенде. Юрий түгіл мен айтам, төші қайым ұнытқамын, мына мен айтам, сенің үшін жанымны да жәлләмей міне бармағымны кесіп берекеді ыриза мен айтам. Керек мен меңа иркіші бармағыдай, әмен сенің жаныңны қойтқаш өзім аламдай. Қадыр мен айтам, төші қайым бұршылма Қозанға қойтам да алып келем, мен айтам 5 сағат ішінде. Жеті шалмайсың 24 сағат ішінде алып келмесең бармақ қойт, ішірей башлы деп айттыларды. Ішіремей мен айтам. Сенің кімік төшшілердің үлгешті қойзы бір ағзалары ішіремей әлі мен айтам. Нәрсе олды, тілің мен айтам. Тезгіне отырдым да Жигулиме ұштым Қозанға малай. Қозанға қойтып жеткенші 2 тәгір мәшті тишілді. Оның білен әлі көпме уақыт өтті. Иш өйтмәсә шаллы белән Қозан арасында тігі ярты юлда балық бистәсе хатынларынан 3 пішмәк алып ашаған ем. Бүтін дүниямны түгәрәкләді. Қозанға қойтып жеткенші 27 тапқыр туқтадым шуның үшіңілі. Әгер де анда барсағыз жамағат туқталмағыз, әмі алсағыз да 3 пішмәк алмағыз, қысты биялығыз. Ол 17-гіне тапқыр туқтата екен. Әммә дә ләкин жамағат 24 сағат тулырға ярты сағат қала бармақны кетіріп жеткірдім. Врачлар матур етіп, яқшы етіп операция ясадылар. Bir ayda 17 күн дегенде төшімді больницадан алып шықтым. Күтіп жүрейм, төшім миға, билетем қошар енді, кияу, маладис, бармақлы ясадың, вақытында кетіріп жеткірдің деп айтып, мақтау сөздері айтыр. Әммә ләкин андай сөздер ишіткен жоқ жамағат. Қолына қарайда бармағын сілкіткәләп, шоты кияу бұл бармақ менікі түгіл ақыры гіл шетке қарап тұрадай. Мына бит жамағат, ярап болмайды төшшіға, ярый алмай жаншыға. Эх, төшші, невозможно жить больше. Зор рахмат достар, мына шушы юмористик хикаяның авторы Гүлшат апа Зайнашева язганча, шушы яратқан бірден бір төшімнің, яратқан бірден бір қызы, һәм шулай ук минем яратқан бірден бір хатыным Зөлфия Шакированы шақырасым килә. Жерге ваклы өстәм, яз әлі сен туғансың, әлемді сүйу бәхір, шатлық белән тутырғансың. Рәхмәт сиңа, бәхет құшып, дөньяға туған үшін. Рәхмәт сиңа, күңелемә, аклы болып туған үшін. Рәхмәт сиңа,
Бик зур рәхмәт сезгә. Бүген без сезгә үзебезнең яңа җырларыбызны алып килдек. Әле сез Дамир Рафиковның Фиразиятино сүзләренә язылган «Рәхмәт сиңа» дигән җырымны тыңладыгыз. Сезнең өчен яңа җыр бүләк итәбез. Алмаз Хамзин музыкасы, Мидхат Миншин сүзләре, Шишмәләргә серләр ачтым. Tövbe estağfirullah.
Булар игезәкләрме, бер туганнармы? Шул кадәрле шашканнар. Бик зур рәхмәт сезгә, үскәннәрем. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт, дуслар, сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, әйткәнемчә, бүген сезгә без гел өр-яңа җырлар гына җырлаячакбыз. Шуларның сезгә берсен тәкъдим итәбез. Сез мине күрәсезме? Мин сезне күрмим, мине бер үземне дөм караңгыга калдырдылар. Курка башладым. Кая басканымны да белмим. Дуслар, Башкортстаннан алып кайттык сезнең өчен өр-яңа җыр. Башкортстанның атказанган курайчысы Ишмурат Илбәков, музыкасы Вәлид Илембәтов, сүзләре «Гаепләмә мине».
Бик зур рәхмәт, дуслар, бик зур рәхмәт. Менә безнең шушы концертыбызда җырлаячак һәрбер җырыбызның аранжировкасын менә сезгә күптән таныш булган безнең якын дустыбыз Рәшит Сабиров язды. Дуслар, менә хәзер башкарачак җырыбызны шушы кичкенә генә егетебез, кичкенә генә достыбыз язган иде. Бу егетнең Аллага шөкер өметлегә шутлыйбыз, чөнки яңа матур җырлар яза башлады. Хәзер сез тыңлаячак җырны да шушы егетебез язды. Марат Шәйхетдинов. Бүген шушы залда утырган безнең иң кадерле кешеләребез өчен җыр язып алып килгән ул. Газиз әнкәйләр, сезнең өчен әнкәй. Силе
kapıqa vaşım İhtağın bir qonşı alsanşım İhtağın bir qonşı alsanşım Elip işe erkey kapıqa vaşım İhtağın bir qonşı alsanşım İhtağın bir qonşı alsanşım İhtağın bir qonşı Bek zo'r rahmat do'stlar. Bek zo'r rahmat. Bek zo'r rahmat. Mana motor belekey jigitlar kele, motor qizlar kele. Mana şuşu şiver yigitlarga, şiver motor sulu qizlarga, şuşu zalda o'tirgan yaş yigitlarga bir şoyan jır bo'lak etasi kele do'stlar. Bu jırni da Boshqirdistondan olib qaytdik. Boshqirdistonning populyar kompozitori Salovat Nizomutdinov muzikasi Zühre Qıtlıgilgina sizlere nega sen yalğız tugul Suğa susap kipkenimde nega sen yağmur tugul Ömür boyu mazledim nega sen yalğız tugul Ömür boyu mazledim nega sen yalğız tugul Nega sen yalğız tugul Nega sen yalğız tugul Nega sen yalğız tugul
Çık davay, başa şakıra. Okşar gıttı deyip duram. Murat Şayxettinov. Rashid Sabirovskiy. Nersa ishlab beraysan? Baldızmı? Virat bilan bunanda biri o'tira, mana. Zulfiya irini qarab jirladi, sen xotinini ol, yama. Ana, o'zing olsin.
Hayrat Hamidov. Hayrat Hamidov. Зор рахмат достар. Менә Аллага шөкер, безнең халык бию, җыр-моң дигәндә үлә дә китә инде достар. Шулай бит. Аллага шөкер, менә шулай матур итеп, яратып килгәнегез өчен сезгә Ходай шушы Рамазан аенда сезне үзегезне зурласын. Сезгә бәхет, шатлык бирсен достар. Менә Аллага шөкер, төшчеләр дә килгәннәрдер әйткәнемчә, шулай бит. Кайнаналар да бардыр, кияүләре, киленнәре белән бармы? Бар инде. Кодагыйлар да бардыр әле. Бармы ни? Эй! Кодагыйлар дигәннән кодагыйлар кунакка йөрергә ярата иде алар. Бер кодагый икенче кодагыйна кунакка килгәндә теге кодагый әйтә икән: "И кодагый каем, кызың минем улым белән 3 ел тора инде, һаман бала тапмый бит" дип әйтә ди. Тегесе: "Ничек тапмый? Үзебездә чакта ел саен табадыр бит" дип әйтте ди. Осы кодагыйларга. Кадерле дуслар, кадерле тамашачылар, мөхтәрәм милләттәшләр, бүгенге матур-матур җырларыбыз, шын йөрәктән чыккан моңнарыбыз бар тик сезнең өчен, сезнең игътибарыгызга. Каш урагыздан үткәлем, картлар ятты каш, балык каш урагыздан үткәлем. Каш тәрәзәң күтәр пәрдән, күтәрмәсәң үпкәлем. Каш тәрәзәң күтәр пәрдән, күтәрмәсәң үпкәлем. Бакчаларга уллар уянганшы, син бакчаларга уллар уянганшы, күреп сөйләшәсе иде, күңелләр юанганшы, күреп сөйләшәсе иде, күңелләр юанганшы. Diline kirgen biz bik sirek görüşsek de, artlar diline kirgen biz bik sirek görüşsek de, niye günde oşuraşıp sirlerle sirleşmezke, niye günde oşuraşıp sirlerle sirleşmezke. Sirlerle sirleşmezke, niye günde
sirlerle söyleşmezke Niga gününde aşıraşıp sirlerle söyleşmezke Zor rahmat dostlar, zor rahmat. Bilgenlikçe endi men özüm jamaat jırşı bolarak tugul endi siz meni humoristik hikayeler avtoru bolarak kızık mezeklerim içinde tыңдарга келгенсіздер dostlar. Şuna göre bugün biz sizin irtibarınızda bik көп күнә ür яңа mezekler alıp geldik. Şuna göre Олардың her birisi sizin için. Mene Zülfiye de aytып кетті dostlar. Қараңғы түгел ме? Mene biz sizni bir de көрінбейбіз. Siz bizni көресіз mi? Benim yüzüm көріне mi? Yaktı mı? Yaktı olsun. Ut söndürsen kıyım bit olayım. Mene ut söndürü degenler biz indi şuşu konsertlarımızını mında Kazan şehrinde koyar aldından bir köp күнә rayon üzeklerinde bularga туры келді. Tileşe medeniyet yurtunda konsert koygan vakitte ut söndü beydi. Mene ut söndü degenler üzerine göre bir mezegi var cemaat. Bir ir koytmay kalgan. Үйіне қонарға қайтмаған. Екінші күні мұның хатыны ұқлы тұтып қаршалай екен. Қайда болдың деп айтады. Не көрші хатында болдым. Нәрсе ашадыңыз анда? Телевизор қарадық деп айтады. Нешік телевизор қарадыңыз? Түнде бет ут болмады деген. Біз шәм яндырып қарадық деп айтты де. Шуңа көре достар, шәм яндырып қарарға туры келмесін. Алданып айтып қоямын. Сіздің нұрлы yüzләрегезне көру үзе бір шатлық. Шуңа күрә, кадерле дуслар, безнең сезгә теләгебез бары тик бер генә. Бәхетле булыгыз. Ходай сезне якыннарыгыздан, туганнарыгыздан бер кашанда айырмасын. Һәм шулай ук Ходай безне сездән, сезне бездән бер кашанда айырмасын.
Әтиден, әниден, ғазиз баламдан бір қошанда айырма. Ай. Ей. Азат көрмәгәндә бер уши әле. Халкыбызның яраткан җырчысы Зөһрә Шәрифуллина. Рәхмәт Зөһрә. Кадерле дуслар, кадерле тамашачылар, менә Зөлфия да әйтеп китте, бүген шушы яшь егетебезнең берничә өр-яңа җырын ишеттеребез дидек. Шуңа күрә әйткән сүзебездә торабыз. Менә бу егетебез безнең менә Марат Шәйхуллин өйләнмәгән. Кызлар, сезгә әйтәм, өйләнмәгән Актаныш егете, Актаныштан моңлы кешеләр чыга. Мин әйтәм, өйлән, Марат, өйләнсәң, мин әйтәм, моңы да була, хатын алсаң, зары да була. Туйыңа мин әйтәм, тамада әйтеп чакырасың, туйлар алып барырга оста мин үзем, ашап эчәргә кем оста булмасын инде. Әле күптән түгел Мамадыш якларында туйда булырга туры килде җәмәгать. Менә анда бик матур бер фикер әйттеләр. Менә өйләнешкән елны ир сөйли, хатын тыңлый икән. Икенче елны хатын сөйли, ир тыңлый икән. Өченче елны беләсезме ничек? Икесе дә бергә сөйлиләр икән, күршеләре тыңлый икән. Менә шушы өйләнмәгән яшь егетебезнең бер өр-яңа җырын сезгә тәкъдим итәбез килә. Җырның язмышы сезнең кулда. Марат Шәйхуллин кие, Шәйхутдинов ди менә. Син әйт, син онытам бит мин. Гел Шәйхутдинов, Шакировлар бит монда. Монда бутала бетәсең. Кадерле дуслар, мәхәббәт аланы. Güller alsam, kuş kunayın nereye? Kuşlarını külleştirirlik, güzellik sindegine. Jırlarını tınlap dilem, mehabbet alanına. Sağanlığa düze olmayın, düze alan kalganına. Jırlarını mehabbet alanına, sağanlığa düze olmayın, düze alan kalganına. Ayınlar karıyı günləşib, ezilib yol şiitində. Jiller şulay şaul isem, əllə күңlüm jilkənə. Jırlarını tınlap diləm, məhabbət alanına. Sağanlığa düzə olmayın, düzə alan qalğanına. Jırlarını tınlap diləm, mehabbet alanına. Sağanlığa düze olmayın, düze alan kalganına. Tuzluklarının alsulağı yüzüne bikilişer. İrkem deyip, canım deyip, irkem minendeşer. Jırlarını tınlap dilem, mehabbet alanına. Sağanlığa düze olmayın, düze alan
kalganına Jırlarını tırmalap bilem Mehabbet alanına Sağanlığa düze olmayın Düz alan kalganına Jırlarını tırmalap dilem Mehabbet alanına Sağanlığa düze olmayın Düz alan kalganına Jırlarını tırmalap dilem Mehabbet alanına Sağanlığa düze olmayın Düz alan kalganına Zalim kalganına Zalim kalganına Marat Şeyhettinov Rahmat, rahmat Ey Rahmat bağırım, bu bit benim boya. Өлшеп қарарға ма? Жоқ енді. Зор рахмат достар, зор рахмат. Шәшәкләрегез өчен, үзегезнең нурлы йөзләрегез өчен, шушылай безне матур итеп карарга килгәнегез өчен сезгә зур рахмат. Грипптан курыкмыйча килгәнегез өчен рахмат достар. Гриппты кешеләр бардыр инде әйме? Бардыр инде җәмәгать. Менә үзебездә ширләп беттек инде хәзер. Шул грипп эләкте ахыр инде. Соңгы көннегенә Кадерле достар, әйткәнебезчә, без сезне чын күңелдән шушы үзебезнең Рамазан бәйрәме белән котлыйсыбыз килә. Һәм шулай ук без инде сезнең белән очрашуыбыз яңа 1997 елга аяк баскан көннәрдә булды. Шуңа күрә дә без сезне яңа еллар белән котлыйбыз. Сезгә бары тик бу ел бәхет, шатлык, игелек кенә алып килсен. Һәм кадерле достар, сезнең игътибарыгызга шушы сәхнәдән бүгенге залда утырган олы яшьтәге апалар, абзыйлар өчен бер халык җыры җырласам, һич кенә дә гаеп булмас. Татар халык җыры озату.
Marat Şayxettinov. Güzel Galiva. Güzel Galiva. Sen bulmasan, sыңар kanat bilen, nişik talpınır şar idim. Bu turmuşның yemin zor baqatin, nişik kulaş şayıp kuşar idim. Benim parım, nıklı tiregimsin, asıl yarım kirsiz yüregimsin. Saf көңіл bilen tilegen tileklerden, kabul bulgan izgi tilegimsin. Sahnemiz türünde halkımız jırları bilen Zülfiye Şakirova. Tal berisi, tallarda. Tal berisi, tallarda. Sandığa şümeytip sayra tigen yarım aylarda. Sandığa şümeytip sayra tigen yarım aylarda. Sandığa şım mı gitti indi gülleri. Sandığa şım mı gitti indi gülleri. Senin yanına varıp bayta her günlü güllerim. Senin yanına varıp bayta her günlü güllerim. Akrın isken jil silkette ağıydır kavuşlarım. Akrın isken jil silkette ağıydır kavuşlarım. Kim ayrılmış ular bilmiyor ayrılı soğuşlarım. Kim ayrılmış ular bilmiyor ayrılı
yetimler yuvalarında. Sindir bağaç güzelim yetimler yuvalarında. Garmonunla tarta uyuma urilerde mingende de. Garmonunla tarta uyuma urilerde mingende de. Hottasın yürüyende de gürüler getirgende de. Hottasın yürüyende de gürüler getirgende de. Бик зур рәхмәт, дуслар. Бик зур рәхмәт. Рәхәтләнеп бергәләп үзебезнең матур татар халык җырларын искә төшереп бергәләп җырлап алыйк әле, дуслар. Әле сезнең игътибарыгызга җомга киен җырласак, менә хәзер бергәләп тагы бер өр-яңа халык җыры җырлап китәрбез. Өр-яңа дигәч халык җыры өр-яңа булмый инде, ул кайдадыр җырламыйча гына яткан була. Без бу җырны Себердән алып кайттык, дуслар. Татар халык җыры урманнарга кирсәм. Урманларга кирсәң агачларның, әкересен кисмә үзен кис. Лилигенә дә бергә җыелап булмай, утырайык әле бүген кич. Утырайык әле бүген кич. Урманларга кирсәм кайга
Bek zor rahmat dostlar. Менә тагы бер үзебезнең татар халкының шаян җырын сезнең белән бергәләп бейеп, җырлап күңел ачасы килә дуслар. Син бер әйбергә үпкәләмисеңме? Менә бит минем шушы достыбызга бер җыр атап җырласы килә. Бу шаян җырыбызның да шушы исеме гармончыга дип атала. Татар халык җыры гармончыга. Бик зур рәхмәт дуслар. Бик зур рәхмәт дуслар. Сезнең өчен тагы бер шаян җыр җырлыйбыз. Монсы инде башкорт халык җыры. Башкорт халык җыры Хай Элмәлек.
Жанайымның құллары, салауаттың перекебе оның ерген ұллары. Ақшаба тавағыйық, ақшаба табашықыйық, сызлап кеткен қарамыйық, нешегі бәсіқыйық. Zülfiye Şakirova, Ayrat Hamidov. Aferin Zülfiye Şakirova, Ayrat Hamidov. Зур рахмат достар, қадірлі тамашашылар, 15 минутқа тәнәфіс. Estağfirullah. Avtovokzalдағы көк жиылған халық. Мыжғылдап тұр, нәрсе ішлеп отырасыз? Борисковаға қойтып барадырым, ұтяна тұқталы мен айтап кіріп шығайым әлі. Қар біліп, бұлар тамаша қылып отыралар екен. Мен бейт, отырыз бітілден қойтып келем. Қазір сіз бош ватасыз, енді нешлап бұл қарттары отырыз бітілге барып әләкті екен дебеймі? Онда әләгі запырысты екен. Папаратқа сөйлеп кетейім әлі. Тігі Сафура жеңгәгіз, тігі нәмәсті кәйні қуған ебет. Бізді аны тігі қазан ұтлары деп жүртелер, қазаннан ұты шығып тұрғанға көре. Міне шул нәмәсті кәйні шығара башлап, озағына шақлы тігінің пробасын алғанмын. Тігі де біткәм, мен де біткәммін. Оланы тігі 50 литрлі сүт філәгісіне қоя. Икінші күнні ертен уянып кетсем, малай баш қапқашы миллион кисәклерге ярыла, мақмыр құртлары түрлі яқтан атаковайт етелер малай.
Safura min aytam pirali birer kırışka. Yoktu kişeginek normangını arttırıp ötedin. Ulan bit min aytam bigirek aybat dünyada bir alkaş kimirek bulurdu. Olay bilgaç çıgamda asılından min aytam bar ona bara yolunda. Kadir onsuna da ışan bir kahar suqqan bir neşe tapkır asılından deyip korkutup baş düzeltkeneyim. Binaşit. Olay bilgaç çıgamda asılından min aytam bar deyip ayttım bitindi dey. Öyle olay mı min aytam? Çıktım da cemaat işik altına özümnің tigi pişenge salamga jiri turgan zor bağını elektirip kine aldım da malay. Şalbarның tigi koyuşunu ort yaktan beylep koydum tigini. Jilkeden çıkarıp şuşup işmetini kiyip koydum da özümüzдің kilet boyunda çıkıp turgan uzun ürlükке basqış koyup minip atlandım da tigi bağının bir başın tigi ürlükke beylep koydum da basqışты tibip kine ışırdım da rahatlanıp asılınıp da kaldım. Turam şulay asılınıp malay bir zaman Safura jingagız kilip de çıktı dıncalarını jangırattı bitpa. Ey kartkayım bilgen bolsam bir güne kırışka tugir 5 kırışka biradiriyim dey. Min aytam akıl kire başladı benim karşıqa. Şulay dedi de koyadır çıkıp taşaptı bu. Bir zaman kurşı özünün tuğan günün unutkan nemestekey merfuğa karşıqını yertip kaytıp kirdi. Ömür boyu Kiyev'e çıkmagan nemesteki kipken balık gibi öteli görünüp turadı. Beni görüp de kaldı bütün dıncalarını yangırattı bu. Ey kurşukayım, merhumkayım. Kişeğinek bigirekeylerde bir şolu itip jırlap semegün şımirip oturadır yanday. Benim karşıqa bar korap durup oturabız bar birersin uramdan tutup alıp kirdi. Benim karşık şulara da koyadır çıkıp taşaptı. Bir zaman cemaat ışanasız mı yok mu emettigi? Kurşı merfuğa karşık bizning kilet boyunda elinip turgan SVJ qazning birsini elektirip kine aldı da. Iştan bir mesin kengashib salıp da koydu. İş çıkıp da bara. Bir kurelete mal taratıp bulmay bitindi. Biraz min aytam qazni. Tigi qarşıqni yaşın soqdi mini. Basqan yerinde 1,5 metrga sikirdi bu. Özü menge qaragan özü ortqa tabaşigine. Bir zaman benim tigi otun yarıp yürü turgan tümer üstüne barıp da mende bir şatır kelip avup da gitti. Şol arada benim karşık bir yap-yaş jigitni iyertip qaytıp kirdi. Tigi merfuğa karşık otunluk boyundan turup nersedir aytmakçı bola. Xutlu düşken. Tigi jigit benim janga keldi da babay жалко, конечно, düşürürge kirek merhumni dey. Şulay deydi de benim cemaattige şügündür turuy turgan zor uzun pışakni elektirip kine aldı da saray boyunda turgan benim ilik kebiste tızlap жүрgen zor mişke hadiranın tübü yok indi. Şunu benim turga kitirip koydu da şol mişke üstüne başıp bağını kiserge tutun da betmao. Beliş min aytam, mundan kisip düşürse benim bir isen jerimde kalmay beydi. Şulay deyip uylap da bitirdim, tege jigitning moyunundan kısıp kışaklap da aldım. Öldü billahi tege jigit. Ellen indi isler çıktı. Bir şatır kelip mişke işine düşüp de gitti. Ol Boris gibi cemaat bizning avul gibi, onda haber tiz tarala. Bütün işik aldı, kurşı kulen bilen tuldu. İşi bitmese cemaat, şol vakit şalvar kayışım tüymeleri bilen ışkınıp gidip elle küp mi yemsiz kiliş avuldaşlar aldığında asılanıp durdum.
Yarı bağım özelip upallımış tege jigit üstüne barıp düştüm. Tege jigitning üç kabırgası sıngan. Mesken ol günne kurmagan kişi kalmagan eken. Tege merfuga karşıklaşalladım. Eytke şeytim indi bişarakay. Tege utanlık boyuna barıp düşken vakitta tege esviji kaz muyunu oyağına kodalgan. Eybet bulgan ibite. Niye köpekinde zorlaşa? Mine şuşunday haller için cemaat imi meni 3 milisiyaner kildiler de Likkavayga oturtup alıp da gittiler. Ol oturuz bitilde bulay nişava iken. Onda oşatalar oştan oturmaylar Allah'a şükür. İlten de kebiste şulpası, kişten de kebiste şulpası. Avitka da şulpa kebistesi. Emme de lakin Kozan'ın sıvırılmayan uramları sıvırttılar vallahi. Ondaki yaşlar cemaat, bir özüm güne min kortlardan ilektim imi, ondaki ıstıroyga tüzüp jirteler iken işke. Tigi yaşlar minegil babay bizde kortlarga paşut diler. Şoşunday toyakka bir fanir kisegi kodaklaganlar da şunda Asurdini Zamilki huliganıstıbı deyip yazganlar. Mine şol fanir kisegin bire oldan tutup barıgat yeşiken. Tigi yaşlar mini babay bizde kortlarga paşut diler de mini tutturup jivereler şunu. Param indi kort general kebek. İşo itmesegil kurşu kulen tanış biliş tuğan tumaşa aşırap tıra. Işırıylarda Samigullah abzi sen nerseyle milişiyega işe urnaştın mı deyler. Ayanda milişiyenler basıp tıra. Jir tişikleri bulsa şundağına kirip gitarayım cemaat. Öyle bu trezvitilden çıkarıp jivergende zamnaşelnik milişiye Mustafin Ravil Zagitiş diyen kişi. Sen babay özünün kim ikenini bilesin misin dey? Akakşı mine tepin bit Samigullah abziyim bulam. Yok dey, sen de Bariskıvının dey, in zayatlı kort alkaşı dey. Seni de şehir müziğine iki şpanat itip koyarga gerek dey. Işpaşıbı mine etem. Min karşıkның eybet iki şpanatı. Mine cemaat zalda oturgan kişilerge de eytir sözüm şol işmeğiz mine benim kibik edem külküsüne kalırsız. Hazır koytamda tigi samagun aparatın kamaz maşinası astına salıp tapatamız zarası. Edem külküsüne kaldırdı beyt. Koytayım öyle karşık küte benim koytasım bile ol bugün. Yara hoşağız. İyisen bulup durağız.
düşmeyim jide Bitmişmin tıkına kirek Ortak kirekli işte Yalnız etmedi yarışın Mina düşmeyim jide Kargışlar barınını Sin sağışlar barınını Gözlerimden gözün alma Günge düşküne minu Bitmiş minu tıkına kirek Artık kirekli işte Bir bereketli yarışın Mina düşmeyim jide Gaybetler barına sebepler barına Bəxtim yuvanışım Günge düşküne minu Bitmiş minu tıkına kirek Artık kirekli işte Bəxtli yarışım Mina düşmeyim jide Bitmiş minu tıkına kirek Artık kirekli işte Dengilge kaldı yarışım Mina düşmeyim jide Bitmiş minu tıkına kirek Artık kirekli işte Yalnız etmedi yarışım Mina düşmeyim jide Bitmiş minu tıkına kirek Artık kirekli işte Bereketli yarışım Mina düşmeyim jide Mengilge kaldı yarışım Mina düşmeyim jide Mina düşmeyim jide Mina düşmeyim jide Bek zo'r rahmat. Bek zo'r rahmat Shamsiya Jihangirova. Şuşu Şoyan jırыбызның авторы Shamsiya Jihangirova. Dostlar, sizning için яңа жыр бүләк итәбез. Бу җырны әлбәттә без Башкортстаннан алып кайттык. Бу җырның сүзләрен үзебезнең якташларыбыз язган, райондашларыбыз, көен дә райондашларыбыз язган. Сүзен Марис Назиров, көен Фәүзәгөл Сакирова, Кыр казлары.
Бик зур рәхмәт, дуслар. Бик зур рәхмәт, дуслар. Сезнең өчен чираттагы яңа җырыбыз. Бүләк булсын, бу җырны безгә махсус Арча районының хуҗалары язып алып килде. Арча районы Субашаты дигән авылга багышлап язылган. Бу җырның сүзләрен шушы авылның 83 яшьлек сугыш ветераны Султан Гыйлемханов язган. Көен безнең Татарстанның популяр композиторы Азат Хусейнов язган. Балкыйсың Субашатын. Субашаты, сулар башы, Минешлер тушағында, Өмеш шишмелер жырлыйлар, Аның һәр кышмағында. Субашатым, балқыйсың син, Барыйны шарасына, Тирәйін тұрма турлақна, Икилән аласыма. Субашатым, балқыйсың син, Барыйны шарасына, Тирәйін тұрма турлақна, Икилән аласыма. Кырларым мұңлы диңгезе, Урманым жырлар иле, Шатлықның туған жиресі, Күңелге тулған жире. Субашатым, балқыйсың син, Барыйны шарасына, Тирәйін тұрма турлақна, Икилән аласыма. Субашатым, балқыйсың син, Барыйны шарасына, Тирәйін тұрма турлақна, Икилән аласыма. Минеш буйлары тирәк, Сандуғачлар шәһәре, Моңнарын аслый күңеліне, Кичтән таңга кадәрле. Субашатым, балкыйсың син, Барыйны шарасына, Тирәйін тұрма турлақна, Икилән аласыма. Субашатым, балкыйсың син, Барыйны шарасына, Тирәйін тұрма турлақна, Икилән аласыма. Тирәйін тұрма турлақна, Икилән аласыма. Икилән аласыма. Бик зур рәхмәт, дуслар. Бик зур рәхмәт, дуслар. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең өчен үзебезнең яраткан җырыбызны бүләк итәбез. Фирзәр Мортазин музыкасы, Резида Вәлиева сүзләре, Сүрелмәс җырым син.
зур рахмат, достар. Бик зур рахмат. Зульфия Шакирова. Жамағат, залда қушаматсыз кіші жоқ тұрайбы? Бар ма? Бар енді, қушаматсыз кіші боламын. Қайсы бірлеріңізде үшердір әлі. Жамағат, мына біздің ауылда да жолай бүттің кішінің қушаматы бар. Сонап кетейін бі? Мәселен, Шуйын Зәки, Тұрназарев, Нумер Басыр, Кәмфит Нәғима, Жыртық Жәмила. Сонап кетсең мүре. Ол бі жамағат қушаматсыз кіші, пешетсіз справкасы мал. Исепке да соңға да жоқ деген сөз. Шылай бейт? Я жарар, менің қушаматын енді болырға тейшінде айтып қарағыз әлі жамағат, мына бұрылып та көрсетем, пожалуйста. Нешек? Бұрындай, кім айтағанда бұрындай? Бірсі белый орелдай. Жамағат бұрын менің қушамат. Маладес брат, дұрыс айттың. Бұрын. Міне, мұндай бұрынны еме, бүтін Татарстаннығына түгіл Ресейне ойқайып шықсаң да табармын деме. Жоқ мұндай специфический, әрмәніске, грузины, татарыске бұрын. Хәм болашағы да жоқ. Ана ұзын бұрындар құлшаба. Мені поддержать етелер. Жамағат, ол бет
кушамат кишинең килбәтенә, аның кыяфәтенә карап кушыла. Менә минеке борын, Аллага шөкер. Әйткәнемчә бер көн Күкиш Габдрахман бабай карап торды да, "Җәвид 9 күркә кунакларлык синең бу галәмәтең" ди. Бу Габдрахман бабайның да Күкиш кушаматы тиктималдан гына килеп чыкты. Шушы Габдрахман бабай авыртып үлем түшәгендә ята икән. Ey каршыгы бөтереле, ey үзгәләнә икән, ey карткаем үлән итә калсаң, миннән яшереп калган акчаларың, алтыннарың юкмы әйтеп калдыр ичмасан дип әйтәде. Габдрахман бабайның сөйләшерлектә кулында селкетерлек ирәте юк икән. Көч хәл белән генә кулын күтәрә дә ике бармагын аерып күрсәтә бу. Икенче көнне каршыгы, ey Габдрахман каем, кичәгенәк син ике бармагыңны күрсәткәч, алтыннарың, акчаларың ике капка баганасы арасындадыр дип аны актарып ташладым. İki almagaç araсын казып ташладым. Хәтта үзең йокыга киткәч, ике ботараңны да капшап карадым. Кая куйдың әйт инде дип әйтәде. Габдрахман бабай әкрен генә торып утыра да, ey карчык, кичәгенә сөйләшерлек ирәттем генә түгел, хәтта баш бармагымны селкетерлектә хәлем юк иде дип, ике бармагын айыра да, ике бармак арасына баш бармагын кыстырып, карчыгының борын төбенә Күкиш китереп торый. Менә шуннан ябышып калды Күкиш кушаматы Габдрахман бабайга. Кимсенми дә, кыенсынмый да, әле минди Җәвидти, теге дөньядан да кайсы бер кешеләргә Күкиш күрсәтеп жатырмын, Алла бирсә ди. Җәҗарар җәмәгать, күзегез минем борында булсын инде. Менә сезнең ишеткәнегез бармы? Кайсы бер кешеләрнең име борында тыгарлык түгел, борында төртерлек урын юк дигән сүзләрен. Менә мондый сүзләрне адәм рәтле борынлы кеше әйтми. Менә монда киштики борынлы кеше әйтергә может. Адәм рәтле борын тыгылыр җирендә, кирер җирендә таба ул җәмәгать. Әле Номир Басир абый әйтмешләй, аны рәхәтләнеп төбеннән учлап тотарлык булмагач борынның ничеге яшәргә ди. Ул Басир абыйның да Номир кушаматы булай тагылды. Шушы Басир абый дөм исерек килеш җәй көне авыл урамы буйлап кайтып килә икән. Төнне бу. Бер заман бу теге көтүдән кайтмыйча калган сарыклар өстенә килеп тәменгән теге сарыклар шайтан күргән шикелле Басир абыйны бәреп җыгып төрле якка ыргылганнар. Басир абый яткан җиреннән генә номерын карагыз дип жатады. Үзем машина бәреп җыкты дип уйлаган. Менә ябышып калды Номир кушаматы. Җәмәгать, менә озын борынның бер шәп ягы бар. Әйтеп китимме? Су кыраюдан саклый. Менә мин шибәр кызлар күрсәм, минем бер күзем икенчесеннән көнләшә башлый. Сикереп чыгып, малай сугыша башларлар, син менә мондай борын аркылы сикереп чыгып каралы. Күкиш. Әле өйләнешкәнебезнең беренче көннәрендә дә хатын шушы борын аркасында имгәнә язды. Ул да сезнең хатыннар кебек стена ягында йоклый. Бер йомышы төшеп минем аша чыкмакчы булсаймы, шул борынга абына да җыгыла. Кайсы бер чагында эләгеп тә кала. Бу озын борынны кешенең хатыны булды бу. Шул көлә бу. Җәмәгать, бер көнне шушы борын аркасында милициягә эләктем бит. Эш булай булды. Кибет янында басып торган малай бер алкаш килеп бәйләнде бит, миннән акча сорый. Юк, мин әйтәм, каян булсын миндә акча, мин әйтәм, артист гына бит. Акча алганым юк, минем әйтәм, зарплата юк минем. Бик озак бәйләнеп торганнан соң минем борынга берне кундырмасын бе. Күземне ачып карасам, үзе асфальтта ята. Җанымда милиция басып тора. Теге милиционер килгәндә, молодой человек, сез кеше үтергәнсез ди. Юк, мин әйтәм, тимәдем, брат. Бармак белән дә, тырнак белән дә ширтмәдем, мин әйтәм. Юк, ти үтергәнсең ди. Кайсы урамда яшисең ди? Теге милиционер, мин әйтәм, Карл Маркс урамында. Нигә алдашасың? Бер юлы ике урамда яшәп буламын ди. Тегендә дустына карады ди. Кеше үтергән иш шу итмәсә, бер юлы ике урамда яшәйм дип, Карл Маркс урамында яшәйм дип алдап тора дигән теге дус милиционер әйтә. Это же угловой дом ди.
Өткәләп машиналарына утырттылар да алып та киттеләр малай участокка. Тегендә милицейский участокта берничә кызыл канат алдында миннән сорап ала бит инде. Бу милиционер юк, мин әйтәм, тимәдем, әйтәм, бармак белән дә, тырнак белән дә ширтмәдем. Теге милиционер да шыгырыннан чыкты бит малай. Берне минем борынга кундырмасынбы? Күземне ачып карасам, үзе идәндә жата. Җәмәгать, баксаң, минем борынга суккач, минем борын катып пружина кебек бер якка кайрыла да. Кире урынына кайтканда суга да чыга икән. Теге милиционер, "Җавит, слушай, синең коралың үзең белән җыри икән, безгә эшкә урнаш" дигәне. Юк, мин әйтәм, милициядә эшләгәнгә караганда рәхәтләнеп, халык күңелен күреп, җырлар матур итеп, мин әйтәм, юк бар нәрсә анекдотлар сөйләп йөрүең пашуттырак дидем. Вай, дөрес әйткәнменме? Дөрес. Зур рәхмәт дуслар, сез әле генә сатирик, юмористик хикәяләр авторы Фәнзаман Батталның минем өчен махсус язылган Борын дип исемләнгән юмористик хикәясен тыңлап үттегез. Кадерле дуслар, кадерле тамашачылар, менә сезнең бик күпләрегез Зөлфиянең матур җырларын тыңлар өчен килгәндер. Кайсы бердәрегез минем кызык мәзәкләремне ишетергә килгәндер. Ә инде шушы залда минем иманым камил, кайсы бер кешеләр шушы сәхнәгә беренче генә аяк баскан үзебезнең улыбыз Илһам Шакировны күрергә килгәннәрдер. Кадерле дуслар, кадерле тамашачылар, сәхнәбез түрендә әле беренче генә адымнарын ясый башлаган улыбыз Илһам Шакиров. Başına mindirdir, minim tulpar, minim akbuzatım, yıldızlarda ışar idim, bolsa kanatım. Minim tulpar adım, minim akbuzatım, yıldızlarda ışar idim, bolsa kanatım. İlham Şakirovski. Mana kelinler çığa. Oğlum, kelinlerden niye öpmedin? Mana
Dostlar, aның инде артист булып китүе үзеннән менә әле икәү генә гастрольгә йөри дилек. Хәзер моннан соң өчәүләшеп йөрибез, Алла бирсә, чигәннәр кебек. Шулай йөрибез гастрольдә, кайтуыбызга, ашарыбызга булмас гастрольдә. Зур рәхмәт, достар. Кадерле тамашачылар, мөхтәрәм милләттәшләр, сезнең игътибарыгызга тагын да бер өр-яңа җырыбызны бүләк итәсебез килә. Фәүзә Гасакирова көе Бәллүр язмыш.
Oğlum qaytып кетсең да жарый инде. Зур рахмат дуслар, матур чәчәкләрегез өчен зур рахмат. Язларыңда ялгыз йөрсәң, йөрәкләр янар инде дип җырлама миңа җаным. Минем менә күзләрдә дә йөрәкләр янар чагым. Мәхәббәт язларга тиң дип кемнәр әйткән, ни сәбәп? Сагышыннан жан саргайган сары күз ул мәхәббәт. Başında üzülüp düşkən yaprak ebik duyam. Mini yazmışımına şırıyı atsın, şırılap utsın ömür, şır düzətir bulğan yalğışını. Yüze
Кадірлі достар, bu жырыбыздың авторлары Алмаз Хамзин һәм менә безнең монда бүгенге концертыбызның звука режиссеры дип, тавыш операторы дип атала Марат Хыснуллин, композитор. Аларга иҗади уңышлар телибез дуслар, тагын да безне һәм сезне матур-матур яңа җырлар белән шатландырып торсыннар. Рәхмәт аларга. Кадерле тамашачылар, мөхтәрәм милләттәшләр, безнең ашкынып килә мәхәббәт дип исемләнгән концерт программабыз ахырына якынлашты. Бүгенге концертта катнашкан артистлар белән тагын бер тапкыр таныштырып китәсем килә. Үзенең матур биюләрен сезгә бүләк иттеләр эстрадабызның иң оста биючеләре Айрат Хәмитов, Гүзәл Галиева,
Konsertimizni muzikal yoqdan bizovchi muzikantlarimiz Murat Shayxatdinov, uylanmaganiski, Oqtanish, sintezatorda o'ynayuvchi yigitimiz Rashid Sabirovskiy, Karin Kazanovskiy, Ishkani Shampanskiy. Yaşagan yeri posyolok Severniy, xotinina har vaqt berniy. Matur jillarim bo'lak etdi. Birinchigina odamlarim yasay boshlagan artistimiz Ilhom Shakirovskiy. Benim Malayskiy. Tatar jiri 93 xalqaro konkursi laureati Zulfiya Shakirova. Benim Xotiniskiy. Konsert programmasini olib bordi Javid Shakirovskiy, O'zim Burunskiy. Voy.